Gasore yavuze. Koko Ismail Gasore yasimbuwe na Randy Promo. Ndamusabe tiba baziyegera asi Egranga hati. Ibintu bigira bigende neza cyane kuko turi kumwe n'abago umugore n'umugabo. Wendo wangu wa motema, ninajua nakupenda. Wendiye kipaji changu, wendiye furaha yangu. Kinigusa nalegea, baby nalegea. Nina macho ya gorori, baby ya gorori. Kosa sura baby, upate wete. Semeka kikuja kukutembelea, achezege. Remix TV ndabaramutse nizera ko mumeze neza. Bakozi badukurikirana kuri Remix TV bana mudushikira no gukora subscribe, share and comment ku biganiro tugenda tubashikiriza n'amakomedi n'amafilime agenda aca kuri Remix TV. Ni Mr Munyeshuri, Mr Muyomba wao ndi nyene bamatubazanira ibintu bimeze neza. Ubu rero ndi mu muryango wagutse, umuryango muniniya w'abastare bakoze byinshi bigiye bitandukanye. Benshi murabazi, benshi muramaze kubabona. Reka ndabaramutse kugira babanaye babidondora nta cyiza ndibaza nitokirwa turi dora na Tifarazi. Reka tugende direct ni sawa? ya sawa Kazina nasino kwirwa ndavuga kazina buri cyamamara. oya reka ndababwira izina birashoboka ko bari abatanzi. So nitwa Kiza Pascal niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Yego kabisa. Chiza inde chiza wabana bangana. Chiza wo muri Rukundo TV mfise abana indwi. So abana indwi ni office. Kumenya kufise. Cyane gose. Chiza ndibaza ngaho urabibona kumere bimeze. So ziri umukinyi wakinye keshi. Wakinye ibintu bigiye bitandukanye. Support yawe ndayifa. None watorotse ku mashuri wabuze amafaranga yo kuri ku ishuri byagenze gute wabuze imbari minute bad nibiki ko bora wambaye uniform numvise bavuga ni ishuri ariko twigisha Chiza ariko twigishanya na ariko ubundi ntibavuze jewe nyene. So gusa nuko nabaye cyamamare ku ishuri hose uzamva ariko baramvuga gusa mugabo nta byishino ivuga ko gusa kimwe genda ukuri iyo uniforme. Yego kabisa. Kandi shiriganje n'abanyeshuri nifuza kumenya benshi bashobora kuvuga yuko ntazi kubaza ntazi biki ariko mugabo ndumunyeshuri turifuza kubaza muri commentaire bagende bakosora amakosa tuba dukora kugira turahindura uko abanyeshuri turi umunyeshuri twiyubara kandi tuyumva kandi twifuza yuko iterambere ry'iwacu birandanya rigenda neza cyane kubera abakozi badukurikirana kuri Remix TV. Tiffany ni sawa nawe? Ni sawa nawe. Ego nimeze neza. Sifa twatumaze imisi tutakuriko turakubona ku marezo mu minsi ize twari umvise utubwira ko ugiye tuzanire ebitoke tumva no ku nkuru ijanye na Ismail Gasore ariko Tifa muri iyi minsi nituko turamubona Tifa wagiye. Barandondoka mbura mimi foto. Jengeze nkibakwe gutembera nyine ngaha muri Rukundo TV nkabona urahatarana. Ego n'abagenzi ni famille support yani. Sasa una support kwa ubafasha mu bintu bigiye bimeze gutera. Muda wangu kwanza ni kitu kikubwa sana. Umwanya wangu. Besi barakuvuga ko manager cyane ku kanoti bifashe neza uri umukobwa bita huye. Alhamdulillah kidogo napata maana mimi siko mtu wa kuomba. Yani kidogo nashukuru Mungu kwa nacho. Tifa yabayishimiye. Ikindi wemere. No comments. Nike kintu bagukundi. Kwitaho ndafise ukuntu nitaho umuntu. Niki Gasore yagukundi. Kuki utwenga ishura Nejerewe kubera mbajije ikibazo mana yanje Gasore yankundiye. None wewe Gasore yagukundiye. Gasore ntabwo yonkunda kuko ngende umuhungu mugenzi wiwe tusura ni nkwabaje amatungo kubera ujya n'icyamamare ndange ndumufana we. None Gasore yankunze nuko akunda abandi bantu nyene nibisanzwe kumuntu. Gasore nike yo kintu Gasore kenamushimye umuntu atwenza nyene akora akazi neza. Akazi nyene kagira nyene ka popopo nko kwabona. Navya popopo gaho akazi nyene muramubona mu marezo sosio. Ako nyene. Ikindi wovuga ati Gasore je aho noje hari hose no mushimira. Wovuga ati akabanga bo bahirije abantu benshi ariko twifuza nka twebwe abanyeshuri tukamenya.
akabanga yari umuntu mwiza atakuwa na stress nini yani wowe ukakana gasore dakika 2 bila kucheka ariko uvuze ati yari umuntu agutwenza ubu hoho watabwiye gutwenza kuko tubona yuko ibikorwa bumashira ku marezo sose muri no minsi ndibize cyane ibintu byinshi cyane byo gukora wa mwanya wo kuraba ibintu sina kabisa auna ego gasore twagiye tumva ariko gasore muri mu rukundo nyine mu nsohokana ivyo bintu bihari byo Tifa atarakaba no comments nimugeze musohokana no comments gasore umuheruka ryari muherukana kwicarana ryari kwerekana sinibuka bro kubera njewe sikukwata Burundi nilikuwa huko nchi za mbali kidogo yani Arabia Saudi mimi Tifa nende Arabia Saudi hapana Amerika inawezekana nilikuwa Marekani kutoka Marekani nikaenda Dubai yani nasikia wewe ni mfanya biashara namshukuru Mungu Tifa tusanzwe tukuzi Tiffany cyamamare wakoze vyishuro mu business man sinzi ko nuko babivuga Tifa barakuvuga ko abariri bakavuga n'abakomezi n'aba journaliste bagenzi bacu randi ko mutawo muvuga kwiga ndamukunda kubera akazi koko nawe umunsi ya sponsoriza gute manake unamsaidia kivipi? No, namsaidia tu kwa shabiki yake. Maana bila shabiki hawezi kuwa randi promoter. Mimi ni shabiki yake. Ina maana kwa kipindi chochote chenye natia kwenye nani yake, kwenye channel yake unakifuatilia mapema sana kufuatilia. Mikeke nuvuga ati randi promoter kora nkikosa wowe utishimira nakosa kora vrema nyegera ko ikosa n'ibyo byose abikora ebwana kwangu nabipokea vizuri tu biboneka ko Ismail Gasore yasimbuwe na randi promoter no comment kwangu ibyo bintu nabyonse ariko mu muri mukuru nange na randi promoter muvumbuzi muganga biga ibyo bintu byose gabasha mubwe mu bukuru twifuza yuko tubimenya kuko abantu benshi bagira aho bivuga kandi urunwa niyo kandi sigwiza wagaye kandi abantu baravuga cyane ibyo bintu vrema wapi sukuri n'ubeshi ego hajya abatakuzi wewe twifuza kumenya hajya Tifa mu bana agira kangana mu bana mu mufite ndazi ko utivuka mu bana banga bana batandatu Tifa nta kabego ufise umwana afise abana babiri kubagabo bagiye batandukanye umugabo umwe sabana babiri kandi bakuze mwe bayiga mu Rwanda umwe yiga ari muri Etazini ari kwa papa wiwe undi nawe nije ndamufise urumva uyu ubajije yiga mu kangahe mu gatanu wa mbere wa kabiri akoni wa mbere wa kabiri yiga mu gatanu wa mbere yiga muri uva ko mujije Tifa reka tugaruke kuri Ciza nawe mwamenyanye gute Ciza mu brother nyene ndamukunda niko shabiki yake basi tu kama hivi unaniona na Ciza tuko wote mtafika mnakuwa na yale mawazo eti Ciza anatoka na Tifa yale wakimwona Tifa na randi promoter sijui nini yani huo ni umbea Ciza ni brother na mpenda na mkubali ndio maana niko hapa kwa ajili yake na siku moja ndaona bana Tifa kwa sababu ni mtu mwenye anapenda kusaidia atakuwa kunisaidia kusaidia ni kawaida kusaidia bro ni kawaida maana hata mimi pia nasaidiwa kusaidiwa ni kawaida hakuna mtu ambaye amefika bila kufikishwa watu wengi wanafanikiwa kwa sababu ya support kwa sababu ya kusaidiwa sasa tunasaidiwa ndio maana kusaidia ni kawaida okay Tifa mubone sifani kile kintu ugande Tifa ngo ni genda ngo tinasikia hiyo icyo namukundira ukafite umutima w'urukundo so ni umuntu atagara icyo nakimukundira atagara nubwo mubwira ati bana hari ikibazo ngize kanaka kimeze kunuko arakumbiriza so ntabyishira rero kubwira ni mwana kunze kwa supportinga nko mugiye mu bivu ko nuko ari vraiment iyo bikenewe ibikenewe vraiment arashobora
bijya nyene nawe uba wifuza ko gukorera ubona bikora neza nyene cyiza dusanzwe tuzi nawe ni Mr gupompurana kora bari muri list y'abapompurana ariko bimwe ko umugore bari ndafise umugore numvise n'abandi ya cyiza tukaba twumva umugore wawe mbere umenga ni mukiri mu rukundo mbere byahereye ibyo abona bo ivyo nacho navuga ko Star cyiza kwatumye uvuga ati mama yake genda kure Jenny Rondero ivyo nacho nabivuga ko Bizimana so ico nacho nabivuga ko Bizimana kabisa ariko mugabo umugore arakubita akagenda ku mweri nakubwiye ati ivyo Bizimana nacho nabivuga ko yego kabisa ariko umugore wawe muherukana ryari cyiza tarakabanga abakozi bagukurikirana ndazi uko yaragukunda yifuza kumenya aho uherukana n'umugore wawe bambaye shana byo nibuka ko nike kintu umugore wawe mumiguri nanakimwe nike kintu umugore wawe mugushimye ndagushimira ko yarabyariye yarabyariye kabisa sizo wamugishije ku mugore aratwenga kumwe bari nifuza ko komanta okay yarakuvyariye nta kandi kamaro yigeze akukore uvuga ati cyiza arashimira kwera twabanye n'umugore wawe yambyariye abana indunya batari batandatu yaso ikintu novuga ni iki kimwe ari umumenyesha makuru niyo misi yaje kuvuga yuko ngo akeneye kumenya ubuzima bwanjye so namubwiye ati mbazi by'akazi urebe ko mbazi by'ubuzima bwo mu rugo so hamwe n'ibyo rero reka dukomeze n'ubuzima bw'akazi turi ariko benshi nk'abakozi badukurikirana kuri NS TV urafise ko benshi kuko cyiza mu bantu batangiye kudusapotinga ni mu bantu ba mbere muri turafise timu ikorera amakomedi kuri NX TV murabona ko mubabikina neza bose bavuye kuri umutama nico gituma amateka yiwe mukeneye kwamenya kandi hariyo n'ibintu bakinanye kera biko biraca kuri NX TV rero n'umuntu w'urukundo n'umuntu w'umutima cyiza twese twifuza kumenya hajya akazi ka comedy cyangwa akazi ka film wokaraga umwana ya ikintu kimwe kiriho jewe kugira ngo mbere na mbere ntangure filme nari mvuye kwigikara cyo narigeze kuba umusirikare igisirikare cyananira ama nongera nyiriki nja gukina umukino wa karate so maze gukina umukino wa karate ico gihe nahone navyo nyene biragira iki birananira mugabo ndavuga ati uko biri kose ndafise ubumenyi muri jewe ndavuga ati rero reka ngerageze uburyo bwose zijya karate nariko ndiga turakurikirana amafilme y'abazungu nanje niko nigishwa kubera nigishwa n'abakoreya ndavuga ati rero ibyo bintu abakoreya barabanyigisha reka nanje ngerageze uburyo bwose nzokore filme yerekana ubuzima bwanje cyangwa se biga banyigishije nze ndabishiremo nicyo cyatumye rero wari umunsi wa mbere mvuye mu Ngagara muri DC ndavuga ati reka ngerageze uburyo bwose créer club yo gukina ibintu by'amafilme so hanyuma rero Imana yagira iki iracana ndabibamwe niyo mpamvu rero nagira mvuga ngo umwana wanje kumuraga filme mvuze ati ngo nzi ndamufashe ngo muri filme ngo kubera ngo nabonye ngo ndamuraze filme nigikunda ahubwo ico nzobona akunze nimba azokunda uburirimbi nimba azokunda akazi kariko kose azokunda ariko gusa ndazi umuhungu wanje wa mbere ko imfura yanje n'umuhungu ndaza azokunda umwuga wanje kuko kesi ndashobora gusanga ari karigisha bya karate so kuko kesi iyo niko ndigisha wasanga ari impande yanje ubu nawe ndashobora kuja muhira nsanga yakoranije abo bangana reka arabigisha gutera umugera kanyereka payi kibagitera gute bacika gute ashinda gukira urumva rero ibintu bimeze neza cyane ndumva yuko ngo iso akwanka ngo akoraga ibyamunaniye ariko cyiza azobaraga byishazi cyiza twakumenye muri komedi ufise ijwi ritandukanye n'ibikora turiko turayaga mbe nike kintu uri kurakundira ijwi ubu nyene uri kuravugira mbe tuzosura kukubona muri ya jwi ryari cyiza ubona bitazoba bari gutera success cyangwa kumenyekana kuko best bari bagukundira iryo jwi ya ikintu kimwe kiriho kuvuga ngo ijwi rirahinduka cyangwa riragira iki ni impano yanje so ni impano yanje kandi ugerageza urabe abandi bose baragerageza kubigana amajwi mugaye kwigi wahandi hari na benshi bamaze kumbwira ko ryaboneye gusubira so bisigura iki rero bisigura ngo kuvuga ngo nshobora guta sex cyende yumvira yuko ntacyo niyumvamo kabisa ko bishobora gukunda cyiza iyo abantu batemera ko turi kumwe na cyiza kakazi nyene kazi twakumenyera ko kakazi twakugiye tukubona muri mu makomedi cyangwa mu mafilime agiye atandukanye twifuza yuko ikora mu gahugu
ubwa kuko abaririmbyi basaba freestyle ariko nawe dusanzwe tuzi ko umuririmbyi wikorere mu gakoko byatumumenye Ciza uwo turi ninde kuko hari ubumva bacize ni besi natwe twariganye na Ciza Ciza update twarahegeze kubyumva rero Ciza akomenya ni Ciza uyuhe turi kumwe ya muri kumwe na Ciza nyene Ciza so ya alikuwa ni mugabo ndirimbo twifuza kwanza kwenda freestyle ya Comments muri aririmba turazi ko naririmba rero Ciza murafise nubise murafise nure channel ya wanditse Ciza Big John which usanga ko ama comedy n'indirimbo cyane so Big John Ciza Big John cyo kandika Ciza comedy ucuduga urasanga ko ibikorwa byanje byishi cyane mugabo wanditse Ciza Big John bahita bayikurugikira aho nyene cyangwa Ciza comedy ukaca wandika ariko indirimbo bitwa ndarahiye vraiment iyo ndirimbo abafana banje mwarayikunze n'ubu ndafise indirimbo 10 maze gukora ngira nshireko so gusa ndacakeneye support zanyu kugira ngo nishobore gukora amakava na clip muri atavyuma mfise nenda gusaba nandi kugira ngo bashobore ko supportinga so guhama kwarige twinajyo ndafise indirimbo bitwa gwede nakira kwaganye sinzi yuko noririmba mwizo yuko ariko twifuza kwanza uhere muri comedy ni nayikoze muri comedy nyine jako ndamusabe tibarazi yegeri asi egranga hati ntabwo nagambarara Mungu wangu oya ndamuze yegeri mama yake namuona kisikia napendwa jue kama wamependwa so mumbabarire gato ngira ndirimbire Tifa so turi kumwe ngangira ndirimbire Tifa asigaye mugabo si sheri wanje gusa ngira ndirimbire ariko bizoshoboka kuko Tifa yakumera yaburetse ariko ndafise umugore muhira mana ariko nawe nyina afise umugabo mwiza Tifa badutera ego ndafise umugabo sinakubwiye ko mfana rero ibintu bigira bigende neza cyane kuko turi kumwe n'abago umugore n'umugabo Leka mbanze ntubike kwanza mbanze ndirimbe we nawe wende wangu wa motema ninajua nakupenda wendiye kipaji changu wendiye furaha yangu kinigusa nalegea baby nalegea nina macho ya gorori baby ya gorori kosa sura baby upate gwede semeka kikuja kukutembelea achezege kosa sura baby upate gwede rafiki zangu wakija kukutembelea wachezege wewe twari kumwe na Ciza turi kumwe umbise iyo ndirimbo Ciza Tifa uyumvise gute kumva karirimba yakuririmbiye kuko ni freestyle kuri wewe yandume ko wewe ubwo mbere kwaza ndamushimiye karirimba afisigiza karirimba bagashimye Tifa twifuze ko ushimira imitaye kuri uyu nawe tukaba ikoze afise indirimbo 10 na video irimo ubu nuso bimufasha kumsupportinga ushira mu mitrayi kutaka kumsaidia mtu sio lazima paka usimamia makamera nzima ijue hapana lakini inasema toa mkono wa kulia wa kushoto usikie si lazima kutaka kumsaidia mtu useme mimi siko hivyo ni mambo ya wawili nikitaka kumsaidia mawasiliano tunaongea na namba yangu sio lazima eti kwa kamera fulani hivi na hivi yes kweli lakini tujue bana Tifa ni mtu wa kujitoa ni mtu wa watu atawifanya kwa ajili Allah sema inshallah nasema inshallah niseme na wewe ili upate inshallah Mungu wangu wewe reka tubashimire bantu mwakudukurikirana kuri Remix TV mwazikumva twakumwe n'ivyama mare bibiri twakumwe na Tifa Dangote umugwiza tunga kazi umukobwa mimi sina hela nina hela yangu tu ya kujisaidia mimi kama mimi nikisema niko boss yani hapo unakosea ila nasikia bwana Tifa ni mtu wa watu Tifa ni mtu wa kutoa nashukuru sana ndazinezereo cyane ndahima wano kubona mwamba ndani mudu kukena kuri Remix TV tulizera yuko mushoko kwa mudu supportinga ndo mutipe akiri muto nifuza ko mu supportinga amenye bali wanyu kudu supportinga bivi wanyu
ndi Muyomba wa Gasore niko bakunda kuvuga kuri comedy twakinanye kandi turabashimiye cyane kubona mutazanye ibitutsi kuko turi abanyeshuri kandi mubana mudushikira kiza nakaye kaza mu Remix TV yagutembereye aho wari Remix TV turabashimiye cyane so turabashimiye cyane mani bahumugisha mubandanye mutera muje imbere kana gutera musubira inyuma so nkabanda basaba kandi murazi Rukundo TV kariyo imagafo mugende mugire subscribe turabakunda cyane no kuri Kiza Comedy nibaza mwabyumvise ya filime yacu Akajagari nazo gushaka poster zibiri muri iyi ndwi ndashira kindi seri ya gatatu ni ya kane so mwarahezagiwe n'Imana reka tubashimire tugira ati ciao ciao kiganiro kiraheze mu munyeshuri